Hola, buenos días, buenos días. Vamos a empezar a clase de Pilates do jueves, recordándoos que por la tarde tendes aeróbic, de 5 a 6 con Alberto, ¿vale? Pues estamos a jueves, día 30, e vamos a clase de hoxe. Vamos a empezar co bloque de respiración. Primeiro alineamos segmentos, partes do corpo, pés alineados, separados a anchura dos ombros, pernas estiradas, brazos sueltos, hombros caídos, pero un pouquinho retrasados hacia atrás, peito ligeiramente aberto, unha pequena conexión atrás das escápulas, vale? A espaldiña, vale? Non metemos, non arqueamos, ni metemos chepa, vale? Unha postura intermedia da nosa espalda. E por último, o cuello estirado, pero non por adiante como teño eu, non. Un pouquinho largo por atrás, simulando que nos tiran permanentemente un pouquinho do cuello e mantemos unha postura alineada e recta, vale? E desde aí solamente empezamos a facer os ejercicios de respiración. Simplemente en Pilates collemos aire polo nariz, hinchamos o peito e soltamos despacillo o aire pola boca. Despacillos, que nos leve tempo soltar aire para coller aire de novo polo nariz, abrir ben esas costillas, hinchar o peito, non facer respiracións moi forzadas, moi profundas, que entre o aire fluido, e soltamos, descendemos o aire un poquinho así na nosa barriga, porque collemos aire de novo. Cada vez que soltemos aire, que o descendamos hacia aí, vamos a ter que facer unha contracción muscular da nosa barriga. Veña, soltamos o aire despacillo pola boca. Corregimos postura sempre que non se nos desalinee os pés, rodillas, hombros e cuello, espalda completamente, vale? Volvemos coller aire polo nariz e soltamos despacillo o aire pola boca. E repetimos 2 veces máis. Collemos aire e soltamos despacillo o aire pola boca. Última, simplemente vamos coller aire, abrir ben esas costillas, hinchar ben os pulmóns e soltamos o aire despacillo pola boca, que nos leve tempo soltar o aire. Porque vamos a empezar a activar algunha musculatura da barriga que temos que apretar, temos que contraer para facer os exercicios posteriores que nos toquen, combinando a respiración, a contracción da musculatura da barriga, do noso cinturón imaginario abdominal, co resto de exercicios, vale? Pero vamos por partes. Como sempre, collemos aire polo nariz como antes e empezamos a meter a barriguinha para dentro, o ombligo, a espalda, vale? E mantemos apretado esa musculatura mentre soltamos o aire despacillo e pola boca. Relajamos a musculatura da barriga para de novo coller aire polo nariz como antes, abrir esas costillas. Mantemos apretado antes de empezar a soltar e soltamos ca barriguinha ben apretada, que non a relajamos esa musculatura hasta de novo, cando nos toque, volver a coller aire, que sería, no meu caso, ahora collo aire, relajo, apreto a barriga e solto aire despacito. Ca barriguinha ben apretada, brazos só sueltos, ombros abaixo, peito aberto, cuello estirado, pés dereitos alineados, solto, vale? Volvo a coller aire de novo, apreto fuerte a barriga, manteño apretada e solto aire despacito, ca barriguinha ben apretada. E repito 2 veces máis, collo aire, a barriguinha fuerte para dentro, manteño e solto aire despacito, pola boca. Relajo, collo aire de novo, manteño apretado, aguanto e solto, vale? Despacillo o aire pola boca. Olvídome de meter o ombligo espalda de momento, despois xa o meterei, e
céntrome en activar outra musculatura, vale? Simulando que estamos no baño facendo unha lixeira forza, empujamos, mantemos apretada esa musculatura e esa que temos que traballar agora. Ben, volvemos de novo, coller aire polo nariz, relajamos de momento todo, empujamos como se estuviéramos no baño facendo unha lixeira forza, mantemos tenso e apretado, soltamos o aire despacillo pola boca. Para relajar esa musculatura, coller aire, empujamos, mantemos apretado lixeiramente e esperamos a soltar todo o aire antes de relajarla, vale? Soltamos, que nos leve tempo, como sempre. Relajamos, volvemos a coller aire, corregimos postura, mantemos apretado e aguantamos e soltamos o aire despacito. Relajamos de novo, collemos aire, hinchamos ben o peito, abrimos ben esas costillas, brazos ao suelo, ombros abaixo. Empujamos, mantemos e soltamos. Despacito e repetímoslo 2 veces máis, vale? Relajamos, collemos aire, acordarse que podemos facer este ejercicio sentado, Empujamos, mantemos apretado e soltamos. Relajamos e facemos a última respiración. Collemos aire, abrimos ben esas costillas, sin descompoñernos na figura, na postura, empujamos, mantemos apretado e soltamos. Despacito. O aire pola boca. Vale, olvidámonos tamén desta parte. E agora vamos a activar a musculatura pélvica, vale? Relajamos, corregimos postura, collemos aire, cortamos a janadeira o baño, apretamos glúteos, mantemos a musculatura tensa e apretada e soltamos o aire despacillo pola boca, que nos leve tempo, repito. Relajamos a musculatura de novo para coller aire, simulamos que estamos no baño durante o transcurrido na mitad, apretamos, cortamos a jana e soltamos o aire despacito pola boca. Hasta vaciar completamente todo o aire nos pulmóns para relajar esa musculatura. De novo, coller aire, contraemos, apretamos e soltamos despacillo o aire pola boca, descendemos a respiración hacia a nosa barriga, que a temos contraída e aí aguantamos. Relajamos de novo, collemos aire, contraemos, suelo pélvico, axudamos os glúteos, apretamos aí esa zona baixa, musculatura baixa, implicada, e soltamos o aire despacito. Podémoslo facer 2 veces máis, collemos aire, contraemos, apretamos e soltamos. Vamos a esperar hoxe que non se corte a conexión como antes. Que hai un fallo de red, fallo de conexión, ou que suspender a... Collemos aire, apretamos, suspendemos o vídeo e temos que volver a reanudar e onde generáronse unha clase partida en 2, vale? En 2 vídeos. Apretamos e soltamos. Esperemos que todo vaya ben e que seamos capaces de facer a clase toda dun tiro. Collemos aire, cortamos a janadeira o baño, apretamos glúteos, suelo pélvico contraído, corregimos postura e soltamos o aire despacito, vale? E agora, como antes fixamos parte a parte, barriga primeiro, varios exercicios de barriga primeiro, varios exercicios empujando como estuviéramos no baño e varios exercicios de respiración contraendo o suelo pélvico. Pois agora agrupamos todo e facemos unha contracción muscular de todo ao mesmo tempo, vale? Pois relajamos todo, collemos aire, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito e antes de soltar sentemos todo ben contraído, barriguinha. Empujamos, suelo pélvico, glúteos, un cinturón imaginario, repito, que apretamos aí, vale? O que nos aguanta todo e soltamos, soltamos, para de novo relajar todo en bloque, coller aire polo nariz, apretar todo, barriga, empujo, corto, glúteos, todo
contraio todo fuerte e solto. ¿Vale? Volvo a relajar a musculatura toda por completo para de novo coller aire. Este tipo de respiración a que nos vai quedar, cada vez que soltemos aire, temos que contraer toda esta musculatura ao mesmo tempo e soltar o aire da mesma maneira, combinando, repito, relajo, volvo a coller aire, repito 2 veces máis. Apreto todo ao mesmo tempo e solto aire, combinando, como dixía antes, cos exercicios que me toquen facer durante a clase. Relajo e fago a última, collo aire, apreto todo fuerte, manteño e solto aire despacito. Vale? Desta maneira quedamos a maneira de respirar, a maneira de contraer e ahora vamos a empezar a clase, a facer os exercicios que tocan, vale? Empezamos con o movimento de hombros. Collemos aire, subimos os brazos, ben arriba. Apretamos todo fuerte, abrimos, hombros atrás, brazos ben estirados, palmas que miren a nosa cara, cuello ben estirado, con todo ben contraído, soltamos aire, chegamos cas mans ao muslo, acabamos de soltar todo o aire. Mans á altura dos meus ombros, palmas que se miran, brazos ben estirados, subo collendo aire. Apreto toda a musculatura, solto. Estiro ben, con todo ben contraído e baixo. Volvo a coller aire. Apreto todo fuerte, giro palmas, abro o peito, estiro o cuello simulando como están tirando unha lixeira forza do cuello por atrás e alargo ben esa columna, esa espalda. Collo aire, subo brazos, apreto fuerte, giro palmas, solto, aire, baixo brazos, collo aire, relajo a musculatura da barriguinha sempre. Mentre collo aire, en este caso subo brazos, apreto todo fuerte, con todo ben contraído, levo os ombros un poquinho atrás, peito algo adiante, sin arquear a espalda, cuello ben estirado, métome totalmente de frente e repito 2 veces máis. Collo aire, apreto todo fuerte, empiezo a soltar, empiezo a soltar, empiezo a soltar, empiezo a estirar. Vale. Fago a última. Apreto e solto aire, baixando brazos, con todo ben contraído e estirando. Doblo as rodillas algo, apreto muslos, corrijo a postura de espalda, barriga, hombros, peito, brazos adiante, altura dos hombros. Fago un movimiento de rotación pequeniño, hacia un lado, en bloque, manteño a pelvis de frente, vale? Pongo hacia un lado, tronco, brazos e cuello, teño as rodillas de frente, pés de frente e pelvis de frente, vale? Fago un giro de cintura, tronco, cuello e brazos, en bloque, non vou moi lexos, collendo aire, apreto todo fuerte, devolvo ao medio, vale? Mente retraso un brazo adelante do outro ao mesmo tempo, giro o tronco como se tuviéramos un eixo para a nosa columna vertebral e tamén acompaño o movimento do cuello. Non vou moi alá, porque senón movo brazos, movo rodillas e movo todo. Non. E a soltar al medio. Só movo, fago un movimento de cintura e acompaño con tronco, brazos e cuello. Contraio toda a musculatura e solto. Rodillas de frente e pelvis de frente, vale? Collo aire con ese outro lado, peito aberto, apreto fuerte e solto. Veña, vamos, brazo a altura dos hombros, collo aire, contraio, solto, repito 2 veces máis. Veña, que xa me cansan os ombros, os brazos, a espalda e o cuello que teño estirado, collo aire, apreto e solto, fago a última, tiro as rodillas algo doblada, repito, collo aire, contraio, solto, descanso brazos, estiro pelvis, vale? Vamos como sempre un pouquinho, camiña curva, corrijo postura, barriga, brazos, peito aberto, cuello estirado, vale? Aí, e desde aí collo aire, ahora non contrario o suelo pélvico, nin empujo, nin transverso activo, senón simplemente meto a barriguinha para dentro, baixo o cuello, adelanto hombros, dobro un pouquinho as rodillas, casi nada, e vou así.
deixo brazos sueltos, cuello, espalda, e desde aí collo o aire coa barrigiña ben apretada, pés alineados, subo, vértebra a vértebra, coloco a miña espalda de abaixo a arriba, abro o peito, mans, o muslo, cuello estirado. Teño rodillas dobladas, vale? Aí. Collo aire, apreto a barrigiña, baixo o cuello, hombros, miro o ombligo, solto brazos, quito tensión, baixo, miro o ombligo, barbilla ao esternón, e baixo, vale? E desde aí collo aire, apreto a barrigiña, teño que sentir o movimento na miña columna vertebral, como vou colocando como se unha corredera se subira, parte a parte, hasta sacarla por completo, que sería meterme dereito, totalmente alineado, e desde aí collo aire, baixo a corredera, primeiro baixo o cuello, adelanto hombros, vou vértebra a vértebra, que son as partes onde se engranan a corredera, e baixo. E desde aí collo aire, apreto a barrigiña, e subo, vértebra a vértebra, brazos caídos. Cando chego a altura dos meus ombros, levo os ombros atrás, e cando chego a altura do meu cuello, coloco o cuello un poquinho estirado e mirando de frente, vale? Volvo a coller aire, meto a barrigiña para dentro, e baixo, veña, abajo. Solto. Quito tensión e movo ben esa espaldiña, desde aí collo aire, apreto a barrigiña, e arriba. Peito, brazos, barriga e cuello. Desde aí collo aire, repito 2 veces máis, vale? Baixo o cuello, hombros, vou quitando, fago un movimiento de flexión de columna, vou hacia baixo, collo aire, apreto a barrigiña, e veña, sinto como se moven, parte a parte, teño consciencia do movimento, memorizo, e conozo moi mellor o meu corpo, sobre todo a miña espalda, vale? Collo aire, apreto a barrigiña e baixo, que a espalda non é rígida, ten movimento, hai que movela. Hai que traballala, quitarle tensión, musculala, corregila. E arriba. E aún así hai dolores e problemas. Vale, e ao chegar, estiro pernas, vale? Vale, deixo un poquinho a parte de arriba, vamos a entrar un poquinho nas pernas, cando facemos os ejercicios de respiración, aproveitamos que estamos de pé e xa facemos o bloque de pé, vale? Os ejercicios que toquen de pé. Vale, veña, vamos a coller aire, corregimos postura, pés, corrijo postura de hombros, corrijo postura de cuello, vale? Collo aire, apreto todo, e ao soltar apreto muslos tamén, musculatura pélvica, mão atrás, peito aberto, cuello estirado, glúteos apenas, barriga, hombros atrás, espalda e cuello. Collo aire, métome dereito, non marco a espalda, meto a pelvis, contraio un poquinho e alineo. E ao soltar, vamos, 2. Collo aire, apreto todo fuerte, e vamos, ven atrás, como se quixera tocar aí atrás a unha silla, o que sea, coller aire, ou quero facer sitio, e aparto esa xente que hai atrás, empújolle, peito aberto, cuello estirado, muslos fuertes, collo aire, contraio toda a musculatura, e solto. Collo aire, contraio, e solto. Vale? Non deixo caer brazos, nin a espalda, nin miro para baixo, nin traer a rodilla moito para diante, vale? Collo aire, e fago 2 veces máis. Preto, vale? Espaldilla recta, miro de frente, alineo espalda, cuello, collo aire, como se tiveramos unha vara que nos alinear espalda, tronco, aí dereitinhos, vale? Dereitos. Vale? E se temos un espello para que mirarnos mentre durante facemos o exercicio, tamén nos axuda a se estamos ben colocados. Veña, vamos atrás,
Paso, veña, colocamos a nosa espaldilla, a nosa pelvis, a nosa barriga, os nosos ombros, o noso cuello, pés dereito separados, alineados, brazos, peito ojo aberto, cuello ben estirado, e baixamos ca rodilla recta hacia abaixo, vale? Collemos aire, e ao soltar mentre baixamos, abrimos un poquinho os brazos. Collemos aire, apretamos toda a musculatura, baixamos rodilla recta hacia abaixo, cuello estirado 2, collemos, apretamos, soltamos 3, apretamos 4, e vamos 5, última, y 6. Collemos, corregimos. Lado contrario. Eu cambio para que me vexades deste mismo lado, vale? Alineo pernas, paso atrás, perna de diante apoiada sobre a base da miña planta do pé, e outra sobre os meus dedos, un pouco máis atrás, vale? Levantando o tacón. Espalda, barriga, hombros, pelvis, dereita, cuello, brazos, un poquillo retrasados, peito ojo aberto, estiramos. E desde aí collo o aire, contraio toda a musculatura e solto. Vale? Collo, apreto todo e solto. Collo aire, contraio, solto. Collo, preto, solto. Collo aire, dúas más. Collo, apreto, solto. Vale, arriba. Doblo un poquillo rodillas, meto espaldilla, brazos sueltos, collo aire, solto. Ahí, estiro, fortalezo, peito aberto, cuello estirado, dos rodillas ojo dobladas, non moito, espalda alineada, co sacro, cuello estirado. Collo aire en bloque, solto. Barriga, pelvis, brazos, peito e cuello. Rodillas dobladas, pés dereitos. Collo aire e vamos. Volvo a coller, solto. Collo, apreto todo. Solto. Collo aí abaixo, apreto e solto. Volvo a coller, fago dúas veces máis, contraio toda a musculatura. Vale? Non deixo caer ombros, non meto chepa, non baixo o collo, vale? Aí corrijo a postura. Apreto e solto. Última, collo aire e solto. E desde aí collo, preto e solto. Vale? Vamos ahora. Damos un poquinho un paso para atrás, como antes. Doble un poquinho a rodilla adelantada. Vale? Brazos adiante, perna de atrás estirada, porque vamos baixar en bloque, collo aire, e ao soltar a medida que baixo, tronco, ca espalda recta, brazos, apreto o glúteo, estiro a perna, estiro o peine, e baixo un poquinho aí aguanto, vale? Esta perna algo doblada, ben apretada, aí, subo, contraio, solto. O que poda, non sei, non se me dá tampouco moi ben isto, pero aguantas, o que se poda, 2, collo aire, contraio, muslo apretado, rodilla algo doblada, vamos con a espalda alrededor todo ben contraído, baixamos en bloque, somos un robot, a medida que baixa o brazo, sube perna, glúteo estirado, glúteo apretado, perna estirada, perdón, veña, collo aire, 2 veces máis, 1, 2 veces máis, 1,
Una. Vamos, en este costa. Si vemos que nos desequilibramos, tenemos algo más cerca para apoyarnos, Vale, descanso. Bom, por outro lado. A outra perna, atrás. Palmas, corregimos. Pelvis, espalda, hombros, cuello, brazos. E desde aí collo. E a medida que baixo o bloque, espalda recta, barriga apretada, arriba pernas. Aí. Collo aire. E ao soltar, vamos dos. Collo aire. Apreto. E vamos. 3. E vamos. Peito aberto, cuello estirado, baixan brazos en bloque, somos un robot. Sube perna. 2 más. Apreto. E vamos a acordarse de apoyarnos en algo si nos desequilibramos, Veña que este ejercicio requiere moito equilibrio, moita forza e moita concentración, Última, e se estamos falando por mí. Vamos última. Collo e descanso. Vale? Cambiamos. Cambiamos de postura. E vamos aí a cuadrupedia. Las patas. E vamos a meter os brazos debaixo dos nosos ombros. Estirados os brazos, de rodillas á altura das miñas palmas, a anchura, perdón, e brazo e pernas alineados por un lado, pé, rodilla, brazo, pé, rodilla, brazo por outro lado, e por último, non acercamos moito as rodillas debaixo das miñas caderas, vale? Non deixamos caer para adiante nin para atrás, corregemos postura, e a espalda, vale? Se metemos hacia adiante a pelvis, arqueamos. Si metemos chepa, pois unha postura intermedia onde aplanemos o sacro ca parte baixa da espalda. Aí a temos. E por último, abrimos, hundimos un poquinho o peito, conectamos un pouco as escápulas. Aí está. Estiramos ben o cuello largo, alineamos a nosa espalda. E ainda é a postura para empezar, vale? Desde aí ainda empezamos. Collemos aire, apretamos fuerte barriga e vamos. Perna e brazo. A 4. Collo aire, baixo. Apreto fuerte e vamos por outro lado. Perna ven atrás, brazo ven adiante, orella, cuello estirado, orella altura do meu brazo. Aí. Collo aire, apreto fuerte a barriga e vamos. Ben direitinhos, alineamos perna, espalda, barriguinha, brazos e cuello, vale? Facémolo ben, Collemos aire, apretamos, se nos molesta a rodilla en muñecas, non o facemos. Para os que poden, facelo ben, Collemos, corregimos postura, apretamos a barriguinha e vamos. Fuerte. Adiante, brazos, perna ben atrás, estirado. Non baixamos, nin doblamos rodilla, nin arriba, nin cousas raras, Veña, e vamos, non nos complicamos, facémolo fácil. Aí soltamos. Collemos e vamos por un lado e vamos por outro. Porque, ahora, desde aí, collemos aire e ao soltar, aí así. Vale? Alineamos pierna, rodilla, brazo, do mismo lado. Por o mismo lado da colchoneta, perdón. Collemos aire, baixamos a man a tocar este brazo, miramos como toca. Apretamos toda a musculatura, peito aberto, cuello no seu sitio estirado,
pies apoyados. Una, apretamos, dos, vamos, apretamos, tres, contraemos toda a musculatura pélvica incluso tamén, como sempre, acordarse, cuatro, brazo aí a palma de frente, vamos a mirar, apretamos, 5, vamos dos más, apretamos, 6, última, apretamos, soltamos aire y 7. Desde ahí collemos aire y ao soltar al medio. Collemos aire, apoyamos os dedillos dos pés e ao soltar arriba. Vale? Aí arriba, peito aberto, brazos ben adiante, cuello estirado, pelvis ben arriba, ben atrás, espalda o máis recta posible. Collemos aire, forza nos brazos, redondeamos, traemos rodilla, mirámonos, e ao soltar aire apretamos fuerte, tirón, de perna, glúteo, espalda recta, arriba, una, e vamos, dos, e vamos, 3, última, y 4. Corregimos y vamos por el otro lado. Vamos, una, cogemos aire, arriba, vamos, soltamos aire, perna fuerte, arriba, 2, y vamos, 3, última, y 4. Corregimos, rodilla e rodilla. E desde aí collemos aire e ao soltar vamos por o lado que nos quedaba. Aí. Collemos aire. Tocamos. E ao soltar, arriba, una, collemos, apretamos, e ao soltar, arriba, 2, collemos, apretamos, 3, apretamos, peito aberto, cuello que non nos caia, pés estirados e apoyados, dos más. Última, apreto e solto, al medio, 4, e desde aí collo, aire, e ao soltar, unha perna. Collo aire e ao soltar a outra. Meto os brazos debaixo dos meus ombros, vale? Apreto a barriga, abro o peito, estiro o cuello, collo aire, solto, una. Podo facer as rodillas apoyadas, menos peso, menos forza. 2, vale? E vamos. 3, collo aire baixo, 4, 2 más, última, rodilla ao suelo, rodilla ao suelo, e desde aí collo aire, unha relajada, veña, arriba, collo aire, pelvis hacia atrás, arqueo a espalda, abro o peito e miro un pouquinho hacia arriba. E desde aí collo aire e ao soltar baixo o cuello, hombros, chepa, pelvis hacia atrás, enroscámonos, vale? E desde aí collo aire e bom. Hacia atrás, arqueo,
non deixo perna para diante nin para atrás, vale? Aí. E desde aí collo, baixo o cuello, hombros, medio. Volvo a coller aire, apreto moi fuerte a barriga, basculo a pelvis, arqueo a espalda de atrás a adiante, estendo un poquinho esa espalda, abro o peito, non dobro codos, e por último levanto o cuello e miro un poquinho hacia arriba. E desde aí collo aire, e baixo primeiro ao cuello, hombros, chepa, pelvis hacia dentro, meto chepa. E desde aí collo, atrás. Vale? Volvo a coller, apreto, e veño. Veo soltar. E bon. Chepa, aproveita a descansar un pouquinho do ejercicio duro de antes e solto. Veña, e repito 2 veces máis. E veña, meto e quito. Última. Veo soltar, apreto a barriga e quito. Corrijo postura de rodillas. Collo aire, solto. Collo aire, non dobro o cu, non flexiona a cadera, non tiro o cu para atrás. E vamos, 2, peito aberto, collo que non me caia, collo aire apreto, apreto, 2 máis, e na siguiente quedo atrás, porque desde aí collo, palmas ao suelo, rodilla e codos atrás. 1, collo, 2, moi forte na barriga, 2, 3 e 4. Collo e solto. Descanso. A quadrupedia. E desde aí sento. Vale? Sento que van atrás, o que me permitan os tobillos, as rodillas e a cadera. Veña. Pon adiante. Abro o peito. Estiro o cuello un pouquinho por atrás. Sento de ben. Estiro os brazos. Abro o peito. Estiro ben o cuello. E acordo. Non deixo, non dobro codos neste ejercicio, ni levo a frente a colchoneta, non descanso. Abro o peito, estiro forte o cuello. Mantéñome. 3, 4, 5, 6, 7. Vale, arre. E desde aí, collo aire, apreto, perna, perna, e baixo o espesito. Abajo. Vale? Collo frente, pelvis, pernas, estiro peines, estiro brazos, estiro o cuello e apoio frente. E desde aí collo pelvis, apreto barriga, despejo perna, despejo brazo, aguanto. Collo aire, descanso perna, descanso brazo, e ao soltar aire apreto barriguilla, despejo brazo, arranxa o suelo ben estirado, perna contraria, sin doblar rodilla, mantéñome na parte máis alta mentre solto aire. Collo aire, baixo perna e brazo contrario. Solto aire, perna e brazo contrario. Perna ben estirada, brazo ben estirado, vale? Collo aire baixo, solto, aguanto. Collo e solto. Acordarse que si me molesta o cuello porque se me descolga, para alinealo, busco un apoio, unha toalla,
un soporte, que me permite, unha pequena altura que me permite ter o cuello cómodo. Se non, apoio, vale? E vamos. Collo, aire, solto, aire, mantéñome e aguanto. E vamos. E vamos. Pasemos varias desta, vale? E vamos. Apreto, apoio pelvis, apreto barriga, quedo apoyado na pelvis, na zona pélvica, na parte baixa das costillas e na frente, e no perna, e no brazo contrario, que me queda apoyada mentres levanto a outra. Veña, vamos dúas máis. Unha por un lado, última, por outro. E desde aí collo aire, despejo pernas e brazos. Descanso todo collendo aire. E ao soltar, arriba. 2. Repito, meter o apoio na frente, se me fai falta, E vamos. E vamos. 2 máis, apoio ben a pelvis, apreto a barriga, estiro ben brazos, pernas, despejo, despejo, e aguanto. E na última, collo aire, levanto pernas, brazos, despejo a frente, alargo o collo por atrás, mantéñome todo ben estirado, vale? Va. Estiro ben o collo por atrás, 1, 2, non? As pernas e brazos cerca do suelo, 3, 4 e 5, descanso. Vale. E agora vou ao seu lado. Vale? Brazo arriba, unha perna de arriba da outra, collo estirado, peito atrás, peito aberto, collo aire, apreto toda a musculatura e ao soltar, mentres baixo o brazo, despejo as dúas pernas e aguanto. Collo aire, relajo pernas baixas e subo o brazo. Apreto, solto aire, baixo o brazo, subo pernas, separo-as, apreto, manteño e aguanto. Mentre solto todo o aire, despaciño pola boca. Collo aire polo nariz e solto pola boca. Aí. Vale? Que non me cae o ombro para diante, teño que ter a espaldilla recta, alineada como un glúteo e como un tacón, e que a miña cabeza é como se estivera apoyada nunha parede, Non meto as pernas a adiante, ni o cubo a atrás, ni o brazo aquí adiante, vale? Ben dereitinhos, ocupo o menos posible a colchoneta. E vamos. Veña. E repito 2 veces máis. 1. Vamos. E último. Vale? Collo aire e baixo. Bom, boca abaixo de novo. Vale? Mans debaixo dos ombros, codos levantados, arriba. Apoio e apoio. Apoio os dedos dos pés, collo aire, apreto barriga, estiro pernas, atenso, pernas, glúteos, barriguinha, despejo un peliño, e mellor un pouquinho arriba que un pouquinho abaixo. Pero se podemos alineala ben, alineamos. Se me molesta a espalda, que a musculatura da barriga non me aguanta, vale? E aguanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moita forza na barriga, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Descanso. Vale? E vamos agora ao outro lado. Deixame caer e meto medio lado, por o lado contrario do que fixemos, vale? Por lo que nos quedaba. Aí. Unha vez estón ben alineado, palmas hacia arriba, brazos, altura do meu ombro, estiro cuello, orella,
peito aberto, hombros atrás totalmente verticales, alineados, brazo arriba. Porque vou a coller aire e ao soltar, mentre baixo o brazo, subo as dúas pernas, separo, as apreto e aguanto. Con musculatura da barriga ben contraída tamén, Relajo todo por completo, baixo pernas e brazos. E ao soltar, vamos, 2, collo aire e vamos, 3, xunto pernas baixo, subo o brazo e vamos, 4, relajo pernas, subo brazo, e vamos, e repito 2 veces más, 1, vamos a última, vale, boca abaixo de novo, apoio pelvis, pés separados, anchura dos meus ombros, anchura da colchoneta, vamos, apoio, estiro, collo, apoio frente, mans por fora da colchoneta, palmas no suelo, antebrazos e codos apoyados, e palmas á altura da miña cara, vale? Non al adiante, nin al atrás, nin cerca, nin moi abertos. Aí que me permita ter estabilidade nos brazos, que me permita abrir algo o peito, vale? Estiro ben o cuello, apoio frente, vale? Apoio pelvis, collo aire, apreto a barriga, e ao soltar, subo, espalda, cuello ao mesmo tempo non moi alto, e tiro ca miña propia forza o collo para atrás. Aí. Collo aire baixo en bloque, non levanto codos, E ao soltar, barriga ben apretada, pelvis ben apoiada, un pouquinho, peito aberto, cuello ben estirado. Veña, collo aire, apoio ben a pelvis, apreto ben a barriga, para non arquear demasiado a espalda, E vamos, estiro o cuello ca miña propia forza, apreto ben glúteos, e veña, vamos, 2 más, 1, e na siguiente, quedo arriba, cuello ben estirado, despego palmas, antebrazos e codos, manteño o cuello tenso, estirado, barriga apretada, pelvis ben apoiada, porque vou coller aire e vou estirar os brazos, pero aí adiante as palmas míranse. E ao soltar aire, atrás, manteño collo aire, cuello ben estirado, brazos, palmas que se miran, non se apoyan, collo, 3, collo ben estirado, 2 más, 4, última, e 5. Veño e descanso. Levanto codos, arriba, a coa do peito, vale? E métome, túmbome, boca arriba, vale? Rodillas dobladas, pés alineados, apoio parte baixa, veño vértebra a vértebra, abro o peito, estiro ben o cuello, doblo ben as rodillas, apoio ben as plantas dos pés, palmas ao suelo, veña, unha rodilla arriba, outra rodilla arriba, levanto o cuello, collo aire, apreto, parte baixa da espalda ben apoiada, vale, que non quepa nada e solto. Collo, preto, e solto. Collo aire, contrario, solto aire. Vale? Collo aire,
espalda ben apoyada, e solto. Dos más. Collo, e solto. Última. Manteño rodillas suspendidas en ángulo recto, como hacia atrás, corrijo ben esa espalda, traio rodillas ao peito, levanto o sacro, collendo aire, apreto fuerte, baixo vértebra a vértebra, e sigo baixando un peliño máis as dúas pernas, pero non chego ao suelo, vale? Que non me provoca arquear a espalda, vale? Collo aire, traio, e baixo vértebra a vértebra, frenando, soltando aire todo ben contraído, baixo as dúas pernas, un pouquiño, pero non chego a baixo, Collo aire con atrás, baixo vértebra a vértebra con todo ben contraído, rodillas dobladas un pelillo máis, peito ben aberto, hombros firmes, cuello ben estirado. Non vou moi atrás, non vou moi abaixo, Dos máis. Última. Manteño rodillas suspendidas, levanto o cuello, entrelazo as mans, levo detrás da nuca, estiro a perna dereita, traio a rodilla esquerda, elevo o codo dereito e toco. Collo aire e cambio. Collo aire e cambio. E cambio. E cambio. Dos más. E cambio. Última. Traio rodillas, baixo o cuello, baixo palmas, baixo unha perna e baixo a outra. E desde aí, collo aire, brazos atrás, e ao soltar apreto todo, subo o cuello, brazos, aí, unha, manteño. Collo aire como atrás, apreto fuerte esta rodilla, a espalda ben apretada, subo o brazo, subo o cuello, giro palmas, abro o peito, mans estiradas, brazos estirados, palmas que miren o suelo, chegan cerca do suelo, pero non chegan a apoyarse. Collo aire como atrás, descanso o cuello, se me molesta o cuello, apoyo, vale? Pero se non, subo, fortalezo o cuello tamén, giro palmas, abro o peito, mantéñome e aguanto. Collo aire, apreto, solto, vale? Fajo dúas máis, apreto todo fuerte, subo, unha, fajo a última, contraio todo, giro, levanto, abro, aí, descanso, e vou atrás. Estiro unha perna, estiro a outra, collo aire, apreto a barriguinha, rodilla ao peito, e collo aire de novo, e a frente a tocar a rodilla, e a rodilla a tocar a frente. Vou atrás, e solto. Collo aire, apreto, traio a rodilla, agarro, traio a ben outra perna ben estirada, e desde aí collo, a rodilla a frente, a rodilla a outra perna, estirada. Vou atrás, non solto, e traio a outra. Traio rodillas, apoio sacro, apoio parte baixa da espalda, apoio a frente, apretando ben a barriga, abro o peito, aunque estea boca arriba, levo peito adiante, aunque estea mirando hacia arriba, estiro ben o cuello, traio ben, volvo a apertar a barriga, abro o peito, volvo a estirar o cuello, non despejo a postura da espalda, teño a ben aplanada desde ombros, parte baixa, media, alta, máis sacro, máis cuello, ben apoiado, traio un peliño máis, apreto moi forte a barriga, volvo a forzar ombros, abro o peito, estiro un peliño máis cuello, aguanto, e vale, relajo, levanto o sacro, redondeo a espalda, levanto cuello e acércome e aguanto. Acerco frente ás rodillas e as rodillas
a frente. Vale. Vamos a estirar unha perna, primeiro e a outra. Vamos brazos atrás, collo aire, e subo, e sento. Barriguinha, vale? Doblo rodillas, séntome ben en esos oxillos, traio aquí, fago un pequeno masaje de espalda, deixo-me caer hacia atrás, e arriba, una, collo aire máis atrás, solto aire arriba, dos, pero na siguiente collo aire e o soltar veño e non toco cos dediños dos pés na colchoneta. Pero no siguiente, además de non tocar cos dediños dos pés na colchoneta, hai que coger postura de hombros, barriguinha, espalda e cuello, vale? Redondeo aí atrás e o soltar dun impulso, aguanto, abro o peito, apreto a barriga, aguántome, estiro o cuello. Vamos. Dos. Vamos. Non moi atrás. Tres. E vamos. Barriguinha apretada, peito aberto, cuello ben estirado. 4, 2 más. 5. Última. Y 6. Cruzo. Veña, sento ben. Tronco adiante, barriga, peito aberto, espalda no seu sitio, cuello ben estirado por atrás, vale? E desde aí collo aire e ao soltar relajo. Collo aire, tronco adiante, barriguinha prepada, peito aberto, cuello ben estirado, ca miña propia forza, ben larga. E ao soltar, descanso. Collo aire, apreto, tronco adiante, ombros atrás, barriga ben apretada e cuello ben estirado. E ao soltar, descanso. E veña, collo, peito, barriguinha, ombros e cuello. Descanso, collendo aire, soltando. Collo aire, vale, peito, barriga, hombros e cuello. E solto. 2 máis. E acabo a clase por hoxe. E mañá facemos algo con balón. Acabamos ben a semana que mañá viernes. En todas as circunstancias en que estamos, pero sigue sendo viernes. Última. Barriguinha, peito, barriga, digo, cuello. Mantéñome aí, tronco adiante, barriguinha apretada, peito aberto, cuello ben estirado, e aguanto. 1, 2, tronco, barriga, hombros atrás, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, pues acabamos por hoxe. Temos a espalda ben estiradiña, temos a parte do corpo toda ben tonificada, ben alineada, traballamos todo moito e ben, e máis non se pode pedir. Unha perna e a outra. Vale, pois sin máis, despedímonos hasta mañá. Mañá vemos no mesmo sitio, mesma hora. Por tarde recordarvos que tendes aeróbico, vale? Con Alberto de 5